Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achhiar tu si lian sang puya ZMC Falcon COVID-19 shikai somli poruk mu chu bel ania ti hian he shikai en kol mek hi somret pasari an ani Home Minister pul cham len an lockdown thorungna kai hruina khautaka kalpuyani ang ati Rajya Sabha member tur thanna chu tummi pathumin voin khan returning officer hnena an hming an pelut Ram chunga COVID-19 vei en kol damza chu za somli pariat point pali paruk an tlingto Zoram Medical College ZMC Falcona nimin na tangkhan state po na tangaron ho mi zali somnga pakua ten COVID-19 shi an kaile kailo en fi in an zinga mi somli paruk chuan shi an kai ti fin fi ani shikai mu chhuat tharte hilungnei district mi somli pathum le longkai district mi pakhat ba ka ZMC en kolmek mi pahni ania heti hian hriat thei china chuan Mizoram COVID-19 shikai mi somret paret anamta a mi pakhat en kol dam to in en kolmek somret pasarian oma en fi na hi chun jan zoma kalpui ani awangin shikai za thi dangam le thuai tura ngai ani Home Minister pul sam lianan lockdown thorukna kai shona khautaka kalpui ani ang ati Home Minister ho hian voin khan aizola meeting ne ni a pon chhuwa tlem chungchang veng tin local level task force te aurin na aule turin thupek chhuale ni se ti relani a duty na mun sangshanga police flying squad ruat bel ni se anti ba ka civil hospital thang damdoi zona huam chunga damdoi le mamo dang le ten dan angin face mask le social distancing an zom tha empty low end dik tu big police duty siam bel ni se ti rel ani pass pek chungchanga anomna LLTF emo VLTF chairman in Chulati angin lekha zia sakse chiatna thina le damlona be ka lo chuan passpec mai ni lo se mundanga na thokle fe tura chuakte point anomna veng LLTF emo VLTF chairman phalna lekha an nei turani ti rel ania fe tura chuakte hian anomna veng jing darli le chan ve atanga darsari inkara an chu san turani a tlai darnga le darsari inkara anumna venga an hole man turani ti hriat tir non le ni se ti pomtlan ani bok police duty ten mi mal motor tan chuakte uluk taka lo ti dinga phalna an nei le nei lo endik zel turani a identity card nei na zongin pon chu an tum thina wangin meeting chuan sarkar office kaltepo office identity card le detailment order soft copy emo hard copy an keng turani a in millo omani chuan dan to chanin police duty ten poisa an choiti turani ti rel ani COVID-19 on duty poster tar mimal motor le two wheeler te po pong pochwa nan an man lo nan uluk taka endik ni se ti rel ani dor ko ta le sum donam huna dor nei tu ten social distance marking an siam le siam lo endik turin police duty road bel ni se siam lo poisa choiti tur an ni ti po pomtan ani bok meeting a hian chief secretary pulalun moya chongo Home Secretary Pilal Biak Sangi IGP Zone Ilaya IGP LNO LH Shanlian official dangte antelani Sarkar ni chung Shrileng dona na inkar khip ani le don tak awanga sarkarin inkai shwena aduan chumi puin an zom thahle ti veng sang sanga kan correspondent ten an soya Mizoram sarkarin sarkar ni chung inkar khip vektura thathlukna asiam bo zuin inkar khip chunga mi pui wan tang le sarkar ni thokten an zom tur inkai shwena chu chief secretary Pulanun Moy Chongo Chairman State Executive Committee the State Disaster Management Authority chuni zan khaneti chuaka hen kai shona hi voin na tanga tun thani somni pani thleng man turani a in kai shona thar hian ahma in kai shona lom to te alulan vekani in kai shona dan thara chuan Aizol Municipal Area chung District Headquarters le Deputy Commissioner in shikai omna hmun apuana te chuan dor le sum dona hmun hon khap ani a nitin mamo zorna dor mishing le random doi dor le inentina hmun thai si le tha zorna kuna thoktu ta man ro zorna ran cha zorna le bungra phur mamo tuel thei le spare parts zorna dor te chu DC LLTF le VLTF te rom man na siam angin hon thei ani mi male zonna na puan thui puan ta thing mistri na thir cherna chang urna le adang te chu phalna shan pala ngai lovin tho thei ni a thoktu ten dan zom chungin na an thok turani a na thona hmuna mi panga ai tam om khom phalani lo khodang zonga chuan dor sum dona le ezona te chu dan panga yanga kalpui turani a amai ro chu atul dana zirin DC ten kai shona le kho khirna an siam theyang dor sum dona hmun ne ezona konga hmalak na te dan zom chunga kalpui turani mi puin ol sam soka thaile chome an mu theinan veng sang sanga LLTF mo VLTF ten rom manna an siamanga damdoi dor tiam lovin dor zong kaidar nga kharvek turani Mizoram kholjin cha mekte hotela thlen phalani ya
mi khwal te ta na eile in bot sai po phalania hotel a thleng mi khwal ni lo te ero an dong song tur ani lo zirna in training na hmun ne sakhobiak na hmun te chu khar chun jom zel ani anga hei hian anin rel bol na office na pa ngai kalpu ero hom lo wang mi panga ai tam pun khom na molom na lungphun champaphak lom in fiam na lamchi le khabutlang zar politics e pol thila kal khom in tilhim ang chi reng reng te chu hemi chung hiam hoi hot phal ani lo Mizoram Science Technology and Innovation Council Mystic Governing Body on Chairman Chief Minister Puzoram Thanghovin Vein Khan and Thukhoma Mizoram Remote Sensing Application Center Mir Sakin Mizoram Chunga GIS be chana asiam COVID-19 chungchang data kim chang taka tarlan na COVID-19 dashboard COVID-19 Mizoram Mirsek mizoram.hub.arcgis.com an siam chu Chief Minister hena tlang zar ngalani he COVID-19 dashboard hi GIS software siam to company lian S3 company ne na tang do na siam ani a Mizoram ma chuan GIS be chana COVID trileng chanchin tarlana web portal ma saberni in quarantine center critical facility COVID case support le data poimo sang district bill le state pum rampum le khovel din mun te en theni Mystic chuan COVID-19 trileng kara mi pui him thena turin kong sanga ma lo la to in laboratory hand sanitizer siamin heng and hand sanitizer siam chu hi local task force sarkar na thok duty le mamo tu dang ten hena pek thinani rik in kai chon thena tlem thei zonga kutmanga her hongai lo kutsilna food control water tap te siamim COVID-19 chungchang in silfiana booklet te ano siam to a hand sanitizer siam dan in zitina mobile application te po lo siam to in tun haya RT-PCR call man tur Mizoramin enable thenam IBSD atangin call pakhat ho tura malo la in jun ninga khan lo thlengin ZMC ada ani voi meeting ahen governing body vice chairman Puis Ramoy state planning board le member te antel ani Voin Khan Kolosip DC Dr. Aisler Thangre na kai shroin DC conference hall Kolosip district home chunga village council le joint VLTF shroi tu sang te total lockdown kalpui dan tur chungchang shil fi anni DC chon an district chunga home quarantine kalpui tum ani lo thua soya facility quarantine na ommek tele tangkhang lo ho boipui tu te chu shi an kai le kailo en fi na tur sample lak vek ani to thua soi boka tun hnai Mizoram mi le sa tangkhang lo ho jinga Kolosip district mi thlo theina re le bas mang lo ho te chu khochung raplovin quarantine facility ada ngal thin ani thua soya in tlole thilin pek chu quarantine facility en call to te phalna la lo chuan a thelo thua soi quarantine facility omte ele in le anmamo zual te chu pek thin ani thu soin mithil phal then khatte hne na tangin quarantine facility en call na tur poisa le ei tur te po don thin ani atia quarantine facility omte zinga anom chung ele in senso in tumpo anom thua soibok Kolosip district atanghen swab sample zere somsari pakhat lak to ania quarantine facility ami zanga somthum anom meka mi zasari vel leng turin quarantine facility ro manani COVID-19 shikai mi somli pakhat enkol thena tur mun bot sai ani bok chanchin thari all India radio aizol tanga puan ani Rajya Sabha member tur thanna a chu tummi pathumin Voin Khan returning officer hena anming an pelut Vana ming pelut te hi Rorelai MNF official candidate puke vanal vena kumsom nga aizol bong kon veng te Congress candidate Dr. Lalian Chunga kumsomli pali aizol zomnom veng le Zoram People's Movement ZPM candidate Pubil Chanzawa kumsomli pali aizol dorpui veng te anni Rajya Sabha member than hi state dang pakwa te nen arwalin tun thani som pakwa khian nei ani ang Ram chunga COVID-19 ve en kol damza chu za somli pariat point pali paruk antling to damlo nuai khat sing ni sang kuwa zan hi som panga en kol dam an to a Darkar somni pli liam ta chung khan damlo sangli zaseri somret panga en kol dam anni Union Health and Family Welfare Ministry chuan Darkar somni pli liam ta khan damlo sang kuwa zakwa somret pasari mobile anni atia heti hian rampu COVID-19 ve za chanuai ni singruk sangruk zanga somko paritanam to a tun trum hi ni khata na kai tharan tamber alani a Darkar somni pli liam ta ve khan damlo jani samruk porukin COVID-19 an thi puya rampuma COVID-19 na wanga thi zat hi sangsari zali samruk poruk antling to damlo thi pui hi za pani point pariat bial ani chanchin thar cherti topna na tlang pui ZMC falcon COVID-19 shikai somli poruk mu chwa belani ti hian he shikai en kol me khi somret paseri an om ani home minister pul cham lenan lockdown thorukna kai shona khautaka kalpui ni angati Rajya Sabha member tur thanna chu tummi pathumin Voin Khan returning officer hena anming an pelut ram chunga COVID-19 ve en kol damza chu za somli poriat point pali paruk antling to chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani